vo in hi me ni somni pani sang ni somni panga ni ngani ani a clear tu lenga thatu te chi bai ve kole Chhattisgarh Narayanpur district a Naxal hel somni paruka hlum ani Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma chuan Naxal hel Police Security Force te in kana Naxal hel somni parukan thi thu tar langin Security Force te chu chuan ati thu asoya helpol zon be puithlak mek zel ani bok ati ani Deputy Chief Minister chuan Chhattisgarh sarkar na ansan nuwa Naxal hel noi bo chuan thil tum singa poimo berani ati a kumsang ni somni paruk march thlaral mangeya Bastar bial chu Naxal hel omlo na hmuna siam antum thu asoi bokani Lashkar-e-Taiba co-founder Amir Hamza din mun achavak lo Lashkar-e-Taiba ho tu te zinga mi Amir Hamza chu tholeni khan ISI te ven himna khautak noya Lahora sipai tamdo ina dalu ani a Amir hian kumsamruk paruk na mangmekin awai thalam ani ve to a Hrisilona wanglam ai ma chuan Lashkar-e-Taiba pola shwai tu lu deuh te da thattum na lam ang zok ma a titi po siam na sa in amalte tia in philna ani nge yaring tu an thanem ple a Hamza hi Hafiz Sayyid le Abdul Rehman Makki tenen hunrei tak an thok ho to a an pola hian Central Committee a po member ni in Amir hi an pol malak na duang tu poimo takani pialama thune in sang tak chel tu ani meka an pol Telegram channel lama an tarlan danin Amir hi natloke mempo nei lavin thogle khata arun zwal deuh thuta an followers te chu an ho tu patin mun hi tlang zar lo tura cha ani bok kumsang ni sompani khani west chuan Amir Hamza hi terrorist a pomin khovel sha ta po apuang chuak nga la Lashkar-e-Taiba pol te thil tumle an machop zongzong te po ama duan chwale din chwa ani deuh vek thina kumsak ni chawvela tang to khan India a inbeng belin India rama firfek pol te chen tamzok hi ama kutken ani deuh vek ati theiome an polin an che thodan tura ram mana siam tu tana an lan kai tak no ero chuan midang phena tangin firfek ka che dan tur lo duang tu poimo tak ani ta thungani Lashkar-e-Taiba commander le midang la lut thin tu Abu Saifullah tha ani changani thum aliam or chautia damdo ina lo pui ani wang hian natna wang ani arin hlel om hle a Abu Saifullah kha cholnia tu ti shat lo ten an kapluma athi na hian an pol che thotum na thin khat chu ati thran opha tareng boka Nepala an pol din tu ni in India rama firfya ka chena tam taka atil boka terrorist te Indian army form hak tirin in beina akal pui china hei ache dan tlang lon berle huat thala bernia soichin ani a athina hian engpol ma anin nam noi om shat ani lawa wangin ramchung shwai tu ten Lashkar shwai tu te an then fai tumna ni arin hlel ani phatareng ani tuna chuan Amir Hamza din mun hi chalo hle a Saifullah ber pai thak ani to wangin Lashkar pol te thom ari angreng hle maya an ho tu te thina le Amira dam lo na hian firfek pol malam hun tura in thak danglam na lian tak a thlen thei ani lo vek pon anin tender thut thei bok China le Pakistan chuan Afghanistan a CPEC ti zau an remti China Pakistan le Afghanistan te chuan China Pakistan Economic Corridor chu Afghanistan a ti zau an remti a hei hiram pathum shwai tu sang berber ten an tho ho na thuk zo ka kalpuin remti wangani a China Pakistan Economic Corridor CPEC kai hnoi thu chwa hi Pakistan Deputy Prime Minister Foreign Minister Ishaq Dar Chinese Foreign Minister Wang Yi le Afghanistan Foreign Minister Acting Amir Khan Mutakhi ten Beijing informer Trilateral meeting an nei nuwa puan ani ti Foreign Office FO thu chwa chuan Islamabad ta atar lang Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar hi Beijing ani thum chamin azina hei India Pakistan le Pakistan in au Kashmir POK a firfyak mun te beitura Operation Sindura kalpuin nuaram lian zok roi tu tine na inbiak na an nei le na masaber ani a Ishaq Dar hian meeting zuwa eksa posiamen Pakistan China le Afghanistan te hian himna le ralmuang taka tho ho kan do a ngai dan thum mun nein huang khata kan ometi in shwai tu pathum te thlak ho na nen atar langani Foreign Minister pathum te hian ram pathum tho ho na chu an ram himna le ram economy ti mason na na thil poimo takani thun soya in biak na manga har sana sut gyan dan tur ti changtlun te in biak po na ti chakte sum don na sipai chang na le ral thuam te ba ka mason lam kan pan tlan theina tura malak na tangkai tak tak te chu kanin kar ti het tu le ti chak tu poimo takani thu kan soi hawani ti in thu thar lakhom tu te an shila
Belt and Road Initiative BRI tho hona thuk zok le China Pakistan Economic Corridor CPEC chu Afghanistan a ti zo anrem ti ta ani India chuan US dollar tluk le ding on somruk senga CPEC sak chu Pakistan in aup Kashmir peu ke tantlang zonga kaltira ni wangin nasatakin an do dal ve thung Indona kan pumpel donem India le Pakistan in kar bawra kal chhopot pot lai takin maktak main in ka haipuan ani thuta mangsi zia ero anei zui lu tuklem lo nia ngai thei turin in beina kalpui alan chunzom zel ta thawa mase anasatawak lo dewani chuan asiata nili chungram rikal tlanga jon le misail manga in ka ani no in technology lama mason na anasat sia aron lan bel zel boka zona omta ero chu enge thleng zelang ti hi ani India le Pakistan de chuan he na changtu zoka anin chalve ve mek zel la yin mithiam chen kha chuan ram pani te inkar siam chatero thil theilo thukani an hlau hle analyst le diplomat te zinga dili chu he boina chuak meka wanga ngai ole thei mai lo tura ring tu an chan he mangreng hle a India hian he na lo changta po ni se khuchen kha chuan a so khok chen khat an tuar ngei don ni in an soya karma sa khan India Prime Minister Narendra Modi chuan Pakistan firfiak pol te beina Operation Sindoor dewa chu chunzom zel ani thule inka haiti top chu cholsan mai ani thu asoyani heti lai hian Pakistan sipai te chuan hming chhiat na na satak an paltlang hnuwa sipai te chu anram in nga ngam na berle thil ti thei ber din hmuna anin hlang kai le tan meka India ne na in beina a chan tha zok changtu an ni chuan hei tuka van nei na le hming thana chan na hun tha le duom an nei lo ti Pakistan general te chuan an re chiang tul tul tabok India chu an laral khel meka arampum huapin an hlau thong dip dip meka ni ti in Chaitik Bajpai chuan asoya India in Pakistan na misaila ka hian an chet le zel na tur engma ti khotlai anei lo ba ka an zam phai lo ni in asoi tel boka kong le lama chuan tongka in biak na kalpui dan kong kan la nei the wangin malam huna in biak rem theina hun cha alo mai thei bok ti in Bajpai chuan asoya ni India hian asipai te mangin hne na engemaw zata changmek ni in alanga Pakistan a firfiak hmun hriat lar tak tak tel hotling taka bein Pakistan sipai te hmunpui mo ber rawalpindi a target missile ka pa ka Pakistan missile tamzok lo ti chima se Pakistan lamche dan tur le in bum na an kalpui zeu zeu dan lo chhut lok lama iro a chawraw de bem ti thei ani a chanthazok chang anga alan rualin India hian tuna hian thildom lo tak tak engemaw zata ma chon ve mek ani Indian political scientist Pratap Banu Mehta an Indian Express golama asoi angin ral thuam manga in be na hi nena changtu zok tura thuluk na siam nan atlak chia lawa politics po ngai o tir le thei chuang lo bok ti in asoya he hi kumtam takalta changa ram pani te in kara in huat na le in be na kovel pum hua pa lar hat hat to chin atop hle thelo chan po ni in alang Tunhaya India chuan Pakistan le pelin ma son chhozela khovel pum hua pa economic le geopolitical superpower din hun alo chhomek zela kumtam takliam ta changa Pakistan ne na anin melmak na wanga so khok le phuri ta phur thin telaka changpon atal chhuak shet ni ina ngai theya amai ro chu tunhaya thil thlengte wang hian an boy na nga ya buk anin nuk lut le ta a mana mi kha an la ni reng ni in ram then khat chuan an ngai phale than tatlat mai mithiam tam tak zinga India chu he boy na a khalkal tu le Amazon zok nelavin ake hnunglama omzok niangai tu anum nuala Modi sarkar information kaldan tu ra khotaka thunun na ankal puimia wa wangin Operation Sindoor ankal pui tran tirpo khan an operation chungchang an soina chu sarkar noya thokte kaishwai press conference a kim changlem lo takle ron mana fel fai tak nei sa ti sha taka soi chwa ani a heti lai han Pakistan a chuan minister te chuan an phone vil chat chungin TV news show ala cholmang omlovin an mani lam clear na le an hlotlin chan te chu an tar lang ol lova Pakistan in India sipai jet panga akap thania an chal te po khovel sha tan puang dum reng boka Modi sarkar chuan thu panga bik lutuk nia an puna chu ala chang lem lo ani India sarkar in information pek chwa chungchanga ami puite ne na anin kar ol chu azo bel sela wangin mani ngai dan manga thil post le boina chuak mek enga tan ma angai lo an pung sot bok
me ni soma Donald Trump pa a inrol nuwa inka haipuan ani khan India chuan ami puite laka tangin phatsan le cher thena na sataka toka mitam tak chuan engwangin nge sarkarin inka hayarem ti maiti an thithiam theilawa achan puan zara ni silo nen US in ati awang chawa ngai na tipo air chuak tareng ani kha Modi sarkarin operation sindur le athlensin official taka puan anei tlem lutuk hian mitam tak thinjim na achuk thawa inka haidu lawa dodal tu polpo anum phatanuk nge ani Trump enroll na hian inka haidu lawa Pakistan laka thinjim te thinjim na abel cha bok nen US president tam tak te chuan thenomram te inkara boina chuak thin te an thelmit fawa tunmalam kha chuan India ta na chatorin thuluk na asyam sak thin ani tunchu mai hi chuan India chu Trump thil ti dana alung a oi lovin a thinjim ma sumtona chungchanga nor lui wangin rampani te hian ral thuaman da a rimna le muan na athlen theina ta na an malak na ani ral hian invauna lam rong akai ma zoka Trump pa enroll na hian India tan chana na sa angreng tak athlen boka chu Kashmir chungchanga ni in Kashmir chu internationalization asiam le ani dona tunma atang to a thil danglam theilo chu Pakistan ne na hi bial chungchanga anin hialna kumsang khazakwa somli pasare tanga lo om to chena chuan Kashmir chu rampani te boina ani angin pon lammi enroll na emo third party te ne na heram chungchanga hian inbiak na emo a om tur ani lawa ma se hi ngai tha takin cham chuan inka hai nuwa rampani te inkara inrem chiam na manrua atan mang chungin arot chuak ta ani Pakistan tan enroll le na hun tha aum le ta chia India chuan ngoi rengin a thlir mai angai phata ani Kashmir hi Pakistan hian terrorist te vullen na munatan alo mang photo china azenga hi aban san mai arin om si lo nen Kashmir chungchanga enroll na hun tha hi abo pel mai arin om lo hle box si nen malam huna thil do om lo tak athleng le ngei do ni ring tu an chanem hle ani inka hai hi rimna alani miau si lawa wangin rampani te hian anram ri an lakhar ve meka visa andang chat boka indas lui luang po Pakistan luang lut lo tur khar alani tluang zel boka boina chuak mek hi atop mai rin ani chia lawa atop theinan kong ala ping hle ni in mithiam te chuan an soimo maya India rama chuan Pakistan dodal na riluput mang hi modi chuan manrua a amang theidona ama thlop tuan pung sau theya Hindu nationalist sarkar chuan ram le ram in melmak na le sa kho in thliar na changchoi pa chungin in thlanna hne na chanpui le theimai theibok Pakistan rama ngei po anram roi tu de chuan India ne na anin melmak na kum hlun hi an mi pui te ril ru hne nan le ming that na manrua tan an lo mang photo thin bokani rampani te inkar boina hi lo re ri ta poni se a re len tak ngai don lawa rampani te inkara in remna om theina kong hi aping hle ni in alanga remna kong rin tlak le nga ngamna hlun tur aum ngai tak don lo Pakistan chuan min thleng khan anram kha thanglam Balochistan school ba samani inti hlum tum chunga beina awanga no pang pathum thina thlenga India chumo phurtua apu bus hi khuzdar khopuya sipai school pan na konga tlana ni a twal chung official te soidanin beidu pakhat hian lir thei pakhat chu bus chunga a khalluta chumi nuwa puak thei thil ati puak le ani official te chuan mi panga no pang pathum bus driver le security guard pakhat an thi ti an soya no pang tam takin hliam na tak an tuar bok police te chuan an chui chian nu in he thil hi mani inti hlum huama bom ti puak tu te thil ti ngei ani thu an soyani no pang thi te hi kumsom pani mi hifsa kausar kumsom paruk mi Isha Salim le kumsom pani mi Sanya Somru te anni he pui khoina thlenga hian firfiak pol engma anin rol lo ni nen soya Malaysia Pakistan se paite chuan rang takin thu chwa siamin an chenom le an kingpui India be pui thak na le an ro manani in an soimo maya sipai thu chwa chuan mi ti ral chitnan firfiak zong in India hi che in mi pui rik rap tum na ril rupuran chungin bom chu man ro a an manga Pakistan a hian no pangpoi soilo le civil mi te chu abeita ani anti India Foreign Ministry chuan Pakistan a boina chuaka hian India hi pakhat mai in ain rol lova in pu chian om zenei lo le bel chian do lo takani ti in anyal ve thung
he puna hi India le Pakistan inkar boruak chetakin ashin chhuani a tun thlatir lam khan nuclear thuam nei ram panhi te hian kumsom chunga indona lian tham an cho chhuat teu ber trum an ma chon meka inka haiti to pani nu khan India sarkar chuan an ram chunga firfiak te che thona le bayan to kani chuan indona thil ti anga ngai ani tur thu asoi to a Pakistan chuan thamasa a Kashmir a firfiak te beina khan ain rol lo thu ala soi fana Pakistan abik takin Balochistan le Khyber Pakhtunkhwa biala firfiak te beina na satak thleng tia te chuan India chu amo phurtua apu na sale zo kani Pakistan hian India chu aram din munti chhiat tumin firfiak pol manga firfiak beipui thlak na apu photo a hei hi India lam hian voi tuai lo alo nial fi thlato chin boka kumsom tam tak chung thichen chwa mang hel ho omna Balochistan a chuan in lak shan du tu pol Balochistan Liberation Army BLA te chuan mani in ti hlum huama beipui thlak na le tun naya rel ru bote ba ka thil thleng tam taka inrol na an nei lian na sahle a Afghanistan ramri Khyber Pakhtunkhwa chuan tun naya Pakistan Taliban TTP tia shat larten beipui an thlak na sahle bok Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan sipai te thu chwa chu ron thlo ve ngalin nimin lama school bus bayani chana India chumo phortua apu ve boka India puina hnuaya na thok firfiak ten school bus anau pangpui soilo beina hian kan mel ma an ni sia an ron fin fia chiang hle ani ati Balochistan sarkar thupuang tu Shahid Rin chuan hepui khoina hi India state sponsor terrorism te ni na dik takni in asoi ve boka hepui khoina hi kumsom chuangkal ta a TTP in Khyber Pakhtunkhwa province a Peshawar khopuya Army Public School an ka chiam na nen khan ainang hle a khamichum khan school na pangza sum thum chuang in nun nan chan ani Pakistan history a helhavin no pangpui soilo nun na anlak sakna sadber trum ani Congress Party ten Narendra Modi an beina sa Indian National Congress te chuan tun hnaia India Pakistan inkar boina thlengmekin angong chwa inka haina le thil dangdanga India Prime Minister chu andem le thu an soya andem na thui social media antar langna sahle a sipai te hian hun tha om lai khan an thei top choin opposition party ten en tang kop chungin an beile turani a inka haina kha kal tlang pui lovin beizui zel tur ani laya Modi a cholta dei maite chu andem hle a America in inka haina thlen theina na avona te po poi salo turani laya midoi se pangmaya angoi ta duk maite chu mak anti in anjil ro anathle thu te po an soiboka Foreign Secretary Vikram Misri chuan tholeni khan Member of Parliament tele rampalai te chu kau khomin India in firfiak te beina akal pui tak chungchanga ramsang rang te na anin dor dan tur te soi hovin an chu khoma palai pasari te hian India ram nena boruak nei thatak tak ram te ba ka UN Security Council te an doranga anni hian Operation Sindur kalpui mek dan le kalpui zel dan tur chungchanga ngai dan an the khom don ani heng palai rwal te hi Congress member Shashi Tharoor te BJP mi le sa Ravi Shankar Prasad le Baijayan Panda JDU party member Sanjay Kumar Jatibaka DMK mi Konimozi Karunanidhi le NCP SP leader Supriya Sule te anni a nilai thochana UAE le West Africa lampanin an chuak donani Congress leader Salma Khurshida chuan he boina hiram pani te inkarani angin ramdangin anring runrol ve vak lo se dua Pakistan lam chuan India chu ati top theitu ni thu soi ma se ram pani te inkar thu hla ani miawa wangin anni lam anin pe tak set ani ngot lo chuan tomma sajok ni an tumbik lo thu an soi ani Israel in Iran nuclear hmunpui tum US intelligence report tharin atarlan danin Israel chuan Iran nuclear hmunte chu beitumin a inpua chania lan thu atarlanga amero chu Israel ram try tu te ro chuan he thil hi an le soi chuak lem lo he ngai dan ron pian chwa chan ber chu thlarai lo te liam ta chung khan Israel hian Iran be theina chan an nei lian tial tiala chuti rwal chuan US le Iran ten uranium chungchanga anin piak danin ashil ngei don ni inalang
President Donald Trump chuan Iran hi nuclear program a indoor na nei pui mekin dokan khat bo a soifel pui tumin theito pachwa meka karma sa thole ni khan Iran leader Ayatollah chuan US in a uranium manga involvement atumna chu athin ur thla ka ti sia soipa in nuclear chungchanga po an ngei dan le tu da na thum hun thei ring lewa heti mek lai hian Donald Trump chuan he an in biak na hi lo chamani chuan sipai chakna manga che ta thongei tur thu a soi ve sal sal boka March Thlatir lam khan Trump hian Iran leader ne na lekha thonin anin biak na chuan ni somruk chunga mason na lam a khoi a be sei thu te ziaka a hun tiam hi apel ta duai mai sinen Donald Trump pangai dan apel chan ta hle ni in alang ole khati zong khatun chuma ta na kan puan theite chuni a min lo thler sak china wangin kan lo me